Buku baga badole nyanga anginibingelele bafowethu ekseni nje ngiqeda ukukhuleka ayikho nje bafowethu into edlula nje ukuthandaza ngoba ukukhuleka bafowethu kubalulekile semazithi 12 ngabamba nje omunye umkhuleko ojule kakhulu kuthanda nje ukuceda ngithe mangiceda ukukhuleka bangena la ku TikTok kuvela le video le I think yaka 2025 yaka baba lo inkosi yenu no uKing Bhaka mina mfokanzama mkhulu anginanxa nawe wena phela uyindoda le abathi indoda engomfethu angithi uyi2 eno6 angithi wona khehla ake ngidodise abantu ukuthi babone enye into kukhona abantu abazongizwa bayibona into engiyishoyo kodwa kunabantu abazobona ngathi mhlawumbe ngifuna ama-followers ngoBhaka noma ngifuna udumo ngoBhaka cha angulifuni udumo mina la engikhona ngifuna ukumela iqiniso ngoba kunezinto ezenzakalayo namhlanje uBhaka involve kuzo and akhula ngazo uKing Bhaka ngokudestroya abanye abantu uba destroyer ahlehle bese abeka umuntu esekamkhethile ukuthi lo uzoncetheza kuye la engikhona ngisekuthenini kule video le yalesithombe uthi uBhaka kule video unyaka mawuphela into yakho yakamoya iyavuselelwa athi kusinye isikhathi mhlambe uhlaba inkomo ngithi ngiyastop ngiyamisa ke mina King ngicela niyipheke le video le emavideo ngaKing Bhaka njengoba afakele shitheli blue akhuluma ngokuthi into kamoya uma kuphela unyaka iyavuselelwa ningathi nina Bhaka manivuselela le into zenu bese nicishele ukuthi nathi abanye bakamoya siyavuselela masihlaba inkomo mhlambe kuDisemba sisuke sihlabela ukubonga umsebenzi nonyaka ukuthi idlozi lisigcinile siphila noNkulunkulu usigcinile esiphila nemisebenzi yali idlozi ngoba kwayona inkomo nje emselufu iyidlozi manje masiyihlaba siyihlabela ukubonga hayi ukeda ngifuna ningizwe kahle uyabona uKing i26 leli yabafowethu uziyanitshela but still ngoba nina abantu base South Africa la nikholelwa entweni engekho bafowethu man lapha yana kunaniksi akunamakhanda niksi akuna ina umuthi kuKing Bhaka awaziwa mina I'm still saying it namanje ngisasho ngithi mina ayikho into uBhaka azongenza yona ngithe mina makanenkinga akangena esigodlweni yabona uBhaka bafowethu unedama une-underground zonke lezi zinto lezo ziyenza ukuthi nina nithuke bese nibone ngathi unamandla nizokusaba vele lokho ngoba ni stereotype abantu base South Africa niyala khona enishawa khona kakhulu kulo ongeke anirobhe aniqole animboni loyo but laba abazoniqola kakhulu nihamba bona kakhulu bese niyabuya futhi niyakhala la engikhona ngisekuthenini mina King mfowethu nala ukhona Bhaka ngeke ngincetheze kuwe khohlwa ubukhosi vele uyabufuna wena mkhulu ingakho wazibiza ngoKing Bhaka angiboni uthi abani mina ngeke ngincetheze kuwe Bhaka ngeke ngincetheze kuwe mina ngizimele King Bhaka ngizimele and angimakethi angeke ungithole sengiyimaketha sengitshela abantu inkinga zabe ezitradini ini hayi mina into engikutshela la ngitshela into straight kanje abantu laba enginabo mina uzobabhadala
ngifuna umama ethuneni uzobakhokhela bona uzobabhadala. Uyabona manje ngifuna ukukuvezela into ejulile enamandla engifuna ukuthi sikhule kuyo abantu bakubone lokho engifuna ukukuveza manje. King Bhaka, why wena umndeni wakho ungawuvezi? Ziningi izinyanga ehlezi sizibona ziyehla zemakhaya ziya emndenini wazo ukuthi hayi la kusekhaya lo umuzi kagogo angithi nithanda vele udumo nifuna ukubukwa yonke into niveza ko social media. Why wena Bhaka anizibuzi ngani nina abantu bala eMzansi ukuthi uBhaka yindaba umndeni wakhe ungavezwa, angawuvezi umndeni wakhe? Akekho umuntu ongeke ahlala angawuvezi umndeni wakhe. Into ebalekile emhlabeni umndeni. Ngithi noma ungahamba uduke ube yihobe uhlale kuphe ezitradini kodwa uma usubuya ekhaya bazokwamukela ngemfudumalo ngoba ayikho into edlula ikhaya. Wena Bhaka ikhaya lakho liphi? Hayi mabona kude uyafi manje. Mina ngithi elaka ikhaya lakho Bhaka, umndeni wakho wena kuthi la kusekhaya amaliba obaba omkhulu, iliba likababa omncane noma iliba likabani bani, iliba likababani, isibaya lesiyana orondo laba ekhaya kini Bhaka, umndeni wakho wena uphi? Hey, uyaphi manje mntana kaSimangele? Uyaphi lapho uyakhona? Ngifuna ukuthi namhlanje sijule ngenye into. Azi ukukhuleka kwami bafethu ukuthi mina ngithanda ukukhuluma kakhulu. Angithandi nokuplaya big in a small town. Angifuni umuntu mina bafethu ophatha abanye abantu kabi ngoba athi azitshele ukuthi yena uyasatshwa. Hayi, uyabona mfethu, uma ngabe umuntu la ovulile awenzi ucindezela abanye abantu ukuthi wena ube right. uThabani nolentuzana Ndonga zamanzi no King Bhaka into eyi-one leya. Lento yenza uThabani yokuthuka onyazi ini ama-information wonke aza ngoBhaka. uThabani ukhiphe igama lokuthi yena uma ilentuzana unyazi lingamniki i-50 million uzokhipha ivideo unyazi lilala nomfazi womuntu. Into engichaza ngenyazi usithobile lo yababa, asinto engathi ungakhuluma ngayo budlabha. Why bamthaketha kanje unyazi? Automatically sifuna udumo and siyazi ukuthi uma sithaketha unyazi linamalunga amaningi. oBhaka abasebenza nge-26 lezo. uThabani wadodiswa uThabani wafakelwa ukuthi indoda kukanje nakanje nakanje, igame silidlala kanje, senza kanje nakanje. Kuzofika umuntu mhlambe kuwe uThabani njoba ushaya umuntu okanje, unyazi njoba uzomshaya ngalento, unyazi uzothi hayi ake ngihlanganiseni lo mfana acime mhlambe izinto zami angasaphinde akhulume ngegama lami, simnike lo 50 million wakhe awufunayo. Alidlali kunyazi, alincethezi. Alincethezi. Yabona mina ngokushoyo futhi angikho kunyazi. uKing Bhaka awukho. mina mfoka kanzama ngizokutshela mfethu, we have a dark cloud. Wena usebenza ngento zobumnyama, mina angeke ungenze lutho King, ngisasho namanje angeke ungenze lutho mkhulu. And mina angifuni dumo ngawe, ngifuna nje iqiniso kuwe njengobhuti bengikholelwa kuye kuqala. Ngaze ngakutshela futhi ngiyaphinda futhi ngiyakutshela, mina ngisakholelwa kuwe Bhaka ngoba ngihambe ngayibona imisebenzi yakho nezingqondo eniyisebenzayo. Ziningi izinyanga ezisebenzisa lo mqondo usebenzayo nawe. Mina ngomuthi Bhaka angeke ungenze nithi, ngiyakutshela futhi. Ngisho nokungena emfuleni nokukhuluma nomnikazi wamanzi, sike sikhulume nemvelo. Ungangitsheli ngale damu lakho ne-underground lapho niyadonsa nenza abantu ukuthi banithande bakholelwe kini. Mina Bhaka angeke ungenze nithi mfowethu. Into oyiphethe wena uphethe nje into edonsa ngamandla. Ngithe kuwe mina lento edonsa ngamandla uyilande lapho uyilande khona.
ekenze ukuthi waphakama namhlanje. Uphakama kanje Bhaka, wena wahamba Bhaka, nawe uyazazi wayaphi. Mina ngibuzile ngathi why ungavezi umndeni wakho, sike sibone